Perezida Ndayishimiye yongeye gucana umuriro hagati y'u Rwanda ndetse n'u Burundi agaruka ku bikoresho ndetse n'abasirikare bamaze kwegerezwa imipaka. Ayo ni amagambo yatangajwe na Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi. Yes, amahoro y'Imana kuri mwese n'ibihe byiza muri rusange. Nizere ko mumeze neza cyane, nizere ko mukomeje kugenda mugubwa neza cyane. Abadukurikira muherereye mu Rwanda, abadukurikira muherereye hanze y'u Rwanda, mwese nizere ko mumeze neza cyane. By'umwihariko abayisilamu mwese nababwira ngo Idi Mubaraka. Nizere ko ibintu bikomeje kugenda bimera neza cyane. Ndaje ngo tuganire ku magambo ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Turaganira kuri leta y'u Burundi, tuganire kuri leta y'u Bubiligi ndetse na leta y'u Rwanda. Ibyo byose turaza kubihuriza muri iki kiganiro. Nyuma y'amagambo ya Perezida Evariste Ndayishimiye yongeye gukangaranya isi ndetse yongera no gukomoza ku basirikare ndetse n'ingabo. Amakuru aturuka mu gihugu cy'u Burundi yaremeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye yamaze gutegura abasirikare basaga 14,000 ngo biteguye, bafite n'ibikoresho karahabutaka, biteguye kugaba ibitero ku Rwanda. Ibyo byose ndaje tubyinjiremo. Leta y'u Bubiligi, uruhare rwayo muri iyi ntambara iri gututumba hagati y'u Rwanda ndetse n'u Burundi, uruhare rwabo rwamaze kugaragara. Hari amakuru y'ibanga yamaze kujya hanze. Ububiligi bwihisha inyuma y'izi mvururu ndetse no guterana amagambo hagati y'u Rwanda ndetse n'u Burundi. Ibyo byose ndabyinjiranamo. Nawe wamaze gukanda subscribe rwose, nawe ukurikiye iki kiganiro, ndagira ngo uze kuduha ibitekerezo byawe kugira ngo ibintu birusheho kugenda bimera neza cyane. Ubundi twinjire mu makuru y'ibanga, tuyacukumbure, tuyashyire ahagaragara, ibintu bimeze neza cyane. Ndagira ngo duhere ku magambo ya Perezida Evariste Ndayishimiye aherutse gutangaza mu minsi igera kuri 14 ishize. Ni amagambo yatangaje ubwo yaganiraga n'igitangazamakuru Jeune Afrique agaruka ku mubano w'u Rwanda ndetse n'u Burundi. Avuga ko ingabo z'u Rwanda rimwe na rimwe mu bihe bigiye bitandukanye zigaba ibitero mu gihugu cy'u Burundi zishyigikiye ndetse zinaherekeje Red Tabara. Avuga ko u Burundi icyo bwakoze ari ugushyiraho ubwirinzi ndetse bwamaze no gutegura abasirikare. Ni mu gihe mu minsi ibanziriza yo gutangaza ibyo yavugaga ko agiye gutegura ingabo ndetse ngo rwose agiye kugaba igitero gikomeye cyane ku Rwanda ndetse agomba kurasa i Kigali agafata u Rwanda ndetse ngo n'abarwanyi ba Red Tabara bari mu Rwanda. Ibyo byose byagiye bitangazwa na Perezida Evariste Ndayishimiye. Ndagira ngo tubyinjiremo noneho tubisesengurire hamwe kugira ngo murusheho kubyumva, cyangwa se duhere ku makuru yo mu minsi 14 ishize kugeza ku makuru yo ku munsi w'ejo kugira ngo musobanukirwe uburyo ibintu bimeze. Perezida Evariste Ndayishimiye wagiye utangaza kenshi ko ari gutegura igitero ndetse n'ingabo z'u Burundi ziteguye kugaba igitero ku Rwanda. No mu bihe bigiye bitandukanye rwose yakoze ibiganiro bisa nkaho bigaragaza ko u Burundi bwamaze kwitegura intambara ndetse u Rwanda rugiye kugabwaho igitero gikomeye cyane simusiga. Ni ikiganiro aherutse kugirana n'imwe mu nsamirizi zara mu gihugu cy'u Burundi, avuga ko Perezida Ndayishimiye ari perezida ufata imyanzuro kandi akaba perezida utarangwa n'ubwoba kandi ukoresha ubwenge. Avuga ko leta y'u Rwanda ibyo yakoze yihanganiwe imyaka n'indi ndetse igihe kigeze ngo u Rwanda rubone inyishu y'ibyo ruri gukorera mu gihugu cy'u Burundi. Ayo ni amagambo ya Perezida Evariste Ndayishimiye ubwo yagarukaga ku mubano n'umwuka mubi hagati y'u Rwanda ndetse n'u Burundi. Ariko uburyo ibintu bimeze ubu ngubu rwose amakuru y'ibanga yamaze kujya hanze. Leta y'u Bubiligi byamaze kugaragara, byamaze kujya hanze ko rwose leta y'u Bubiligi yihisha inyuma y'uyu mugambi ndetse iri gutanga igishoboka cyose, igakora buri kimwe cyose kugira ngo leta y'u Burundi igabe igitero ku Rwanda. Biravugwa ko leta y'u Bubiligi yamaze gutanga inkunga ndetse yemerera n'indi nkunga ikomeye cyane ingabo z'u Burundi. Muribuka ubwo mu minsi ishize leta y'u Burundi yakiraga bimwe mu bikoresho bya gisirikare birimo drone ndetse n'intwaro nto, bivugwa ko yahawe na leta y'u Bubiligi mu mugambi wo gutera no kugaba ibitero ku Rwanda. Ibyo byose ni ibyagiye bigaragara ndetse ku munsi w'ejo hashize nibwo ambasaderi w'u Burundi mu gihugu cy'u Bubiligi yagarutse kuri ayo makuru ndetse agaragaza uruhare rw'u Bubiligi ndetse n'inkunga ikomeye cyane u Bubiligi bwemereye u Burundi. Aya ni amakuru yamaze kujya ahagaragara, ntago ari amakuru ari aho ngaho umuntu yimagina cyangwa se amakuru ari aho ngaho adafite ibimenyetso.
ni inshuro nyinshi zagiye zitangazwa, ndetse leta y'u Burundi igaragaza ko mu bihe bigiye bitandukanye yagiye itegura uyu mugambi wo kugaba ibitero ku Rwanda, by'umwihariko mu magambo ya Perezida Evariste Ndayishimiye yagiye agarukaho kenshi, ndetse avuga ko leta y'u Rwanda nta bwoba na buke imuteye, ndetse agomba kugaba ibitero ku Rwanda akirukana Red Tabara mu Rwanda nk'uko yabikoze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni umwuka mubi wanyuzemo, ndetse abantu benshi bawibazaho, yaba abakuru b'ibihugu muri aka karere barimo Perezida Yoweri Kaguta Museveni, bakabamo na Perezida William Ruto n'abandi bagiye batandukanye bagiye bagaragaza ko ibihugu byombi byajya mu biganiro kugira ngo barebe uburyo haboneka ituze ndetse n'amahoro hagati y'ibihugu byombi, ubuhahirane bukongera ndetse n'imipaka ikaba yafungurwa n'ibindi bigiye bitandukanye. Muribuka ko rwose nko mu kwezi kwa kane rwose Perezida Ndayishimiye yari yariye Karunga avuga ko agiye kugaba igitero ku Rwanda, ndetse yamaze no gutegura buri kimwe cyose rwose ngo nta kabuza isaha n'isaha tugomba kubona ibitero bikomeye cyane ku Rwanda. Ibyo byose bisa nkaho byagaragaye nkaho byari ugushyushya ndetse no gukabereza iki kibazo, ariko rwose uburyo ibintu bimeze aka kanya mu mboni zanjye, turetse kwifashisha iby'ibitangazamakuru byanditse, mu mboni zanjye rwose biragaragara ko uyu munsi cyangwa se aka kanya Perezida Ndayishimiye asa nkaho ari gusunikwa n'imbaraga z'Ububirigi. Ububirigi buri gukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye agabe igitero ku Rwanda, bamwizeza inkunga y'amafaranga, y'ibikoresho n'ibindi bigiye bitandukanye, bamugaragariza ko kugaba igitero ku Rwanda hari icyo byafasha u Burundi, ndetse no kwirukana Red Tabara mu gihugu cy'u Rwanda rwose byafasha Perezida Evariste Ndayishimiye, dore ko ari umwe mu bayobozi bahorana igishyika, dore ko bivugwa ko rwose ngo Red Tabara iri gutegura kudeta mu gihugu cy'u Burundi. Ayo ni amakuru yagiye agaragara. Leta y'Ububirigi yo icyo ikora ni ukwenyegeza ikabwira Perezida Ndayishimiye, bakamwereka uburyo niba namuka bagabye igitero ku Rwanda, Leta y'Ububirigi izafasha Leta y'u Burundi kuva muri iki kibazo, kandi bakamwereka ko Leta y'u Burundi ifite ubushobozi n'ububasha bwo kuba yakinjira mu Rwanda ikirukana Red Tabara ikayirasira mu Rwanda, ndetse igakorana buri kimwe cyose ishaka mu Rwanda. Ibyo ni ibigaragara, ndetse iyo ugerageje gusesengura ukanyuzamo ijisho ukareba uburyo ibintu bimeze, ubona ko Perezida Ndayishimiye ikintu yibaza cyangwa se n'impamvu mubona ko atangaza kugaba igitero ku Rwanda umunsi umwe ibyumweru bigashira, aribaza ngo ese iby'Ababirigi banyereka nibyo, cyangwa nyine muri make we Ububirigi buri kumuhatiramo ibintu adafite, ibintu adatekereza, ahubwo n'aya magambo yose mubona n'ibi byose atangaza rwose ni uko Ububirigi bwamweretse ko bumuri inyuma ndetse buzakorana buri kimwe cyose. Murabizi mu magambo yagiye atangazwa n'abayobozi bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi, ukabona ko bafite ikindi kintu bishinganishijeho, cyangwa se bafite ikindi kintu kibasunika kiri inyuma gituma biyumvisha ko isaha n'isaha bagaba igitero ku Rwanda, n'ubundi hari izindi mbaraga zabafasha, hari izindi mbaraga zabatabara. Ibi byose bigatuma Perezida Ndayishimiye abona ko kugaba igitero ku Rwanda ari ibintu biri aho ngaho byoroshye, ariko nawe ubwe ku giti cye agiramo akantu ko kwibaza, akavuga ati rwose ndamutse ngabye igitero ku Rwanda, inkunga nemerewe n'igihugu cy'Ububirigi n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye n'abandi bantu bikorera ku giti cyabo bagiye bizeza igihugu cy'u Burundi ubufasha. Murabizi ko mu minsi yashize bwo byavuzwe ko Leta y'u Burundi yamaze kwemerera FDLR gukorera mu gihugu cy'u Burundi. Ubu FDLR igiye gukora yambukiranya imipaka, irakorera mu gihugu cy'u Burundi, yambuka ijya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byavugaga ko Leta y'u Burundi iramuke igabye igitero ku Rwanda ishobora kuzabona support y'indi mitwe y'inyeshyamba, harimo FDLR, harimo n'indi mitwe yaba Faustin Kayumba Nyamwasa n'indi mitwe igiye itandukanye. Ibyo byose ni ibyatumaga Perezida Ndayishimiye abona ko kugaba igitero ku Rwanda hari icyo bishobora kuba byamufasha, ndetse hari n'izindi mbaraga, bakamwereka uburyo Red Tabara iri gukorera mu Rwanda ifite imbaraga ndetse n'umugambi wo kuba yahirika ubutegetsi. Ibyo byose ni ibintu yagiye agaragaza. Murabizi ko mu magambo ye yagiye atangaza mu bihe byinshi bigiye bitandukanye, yagiye agaragaza ko mu Rwanda hari Red Tabara, ndetse inakora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo u Burundi buhungabane. Avuga ko u Rwanda mu gihe ruzongera kugaba ibitero ku Burundi bwitwikiriye Red Tabara nk'uko yabivuze mu magambo ye, rwose avuga ko ingabo z'u Rwanda zigaba igitero mu Burundi zishyigikiye cyangwa se zishingikirije Red Tabara, ndetse avuga ko Red Tabara yagiye ifashwa mu bihe bigiye bitandukanye mu bitero byagiye bigabwa mu Kibitoki n'ahandi hagiye hatandukanye mu gihugu cy'u Burundi. Ibyo byose
ni ibyatangajwe na perezida Ndayishimiye ndi gukomeza kugenda ngarukaho kugira ngo mwumve uburyo yagiye atangaza uburemere bw'ikibazo, akerekana uburyo u Rwanda ruri gukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo Uburundi buhungabane, ndetse binavugwa ko ngo u Rwanda rwagerageje kwifashisha ibindi bihugu bigiye bitandukanye birimo Uganda na Tanzania mu kwerekana ko Uburundi buri gukora ibikorwa by'ubwicanyi n'ibindi bigiye bitandukanye. Avuga ko ingabo z'u Rwanda azizi ndetse barwanye n'igihe kirekire, avuga ko barwaniye ku butaka bw'u Burundi. Ariko aka kantu kanteye kwibaza rwose, banyarwanda, banyarwandakazi, barundi, aka kantu kanteye kwibaza, ndavuga nti ese perezida Ndayishimiye yatubwiye ko ingabo z'u Burundi zikomeye ndetse zakora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo ingabo z'u Rwanda zitinjira mu gihugu cy'u Burundi, ariko mu minsi yashize nibwo yatangaje ko ingabo z'u Rwanda zigeze kurwana n'ingabo z'u Burundi, ndetse n'ibice yavuze barwaniyemo n'ubundi ni ibice byo mu Burundi, ntago yavuze ko barwaniye ku mipaka. Muri make ubwo bisobanuye ko ingabo z'u Rwanda zarushije imbaraga ingabo z'u Burundi, zinjira mu gihugu cy'u Burundi barwanirayo. Ibyo ni ibyatangajwe na perezida Ndayishimiye, ariko ubona ko rwose perezida Ndayishimiye ni umwe mu bayobozi muri aka karere batorohewe, ni umwe mu baperezida bari ku gitutu, ari gushyirwaho n'amahanga, bari kumwereka uburyo leta y'u Burundi niramuka igabye ibitero ku Rwanda izabona inkunga, bakamwereka uburyo leta y'u Burundi niramuka igabye igitero ku Rwanda izabona amahoro, ndetse ibitero byose bigabwa mu gihugu cy'u Burundi bizahagarara, ndetse abaturage bakabona amahoro. Ibyo byose ni ibintu bigaragara, ariko nanone hari bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi batangaza ko leta y'u Burundi yirengagiza inkomoko n'isoko ya Red Tabara, ndetse ibyo byose bakabirengaho bakabishyira ku Rwanda, kuko amakuru ahari cyangwa se agaragara ni uko Red Tabara ifite ibirindiro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse rimwe na rimwe no mu bihe bigiye bitandukanye bagaba ibitero ku gihugu cy'u Burundi bavuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo banyuze ku mupaka wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Burundi. Ibyo byose bakabyirengagiza bakabishyira ku Rwanda. Nabonye hari umwe mu bagabo bari mu gihugu cy'Ubufaransa utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi wagaragaje uburyo perezida Ndayishimiye ari perezida ugendera mu kwaha k'Ububirigi, ndetse akora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo Ububirigi buse nkaho bumureba ijisho ryiza. Niko umunyarwanda yavuze rwose. Umunyarwanda yaravuze ngo kora neza nkureba ijisho ryiza. Ibyo ni wenda karakanyuzemo, ariko iyo urebye ubona ko perezida Ndayishimiye rwose no mu nama zigiye zitandukanye yitabira, mu mbwirwaruhame ze, ubona ko ikimwe mu byo agaragaza imbere, agaragaza ko u Rwanda rwakoze buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo u Burundi burasi Kigali. Avuga ko u Burundi bwagiye bwihangana mu bihe bigiye bitandukanye, ndetse byagakwiriye ko u Burundi bwaba bwaragabye ibitero ku Rwanda guhera muri 2016, ariko avuga ko leta y'u Burundi yagerageje kugerageza inzira y'ibiganiro, ndetse bakora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo bumvikane binyuze mu mahoro, binyuze mu biganiro, bitageze ku rwego rwo kuba barwana cyangwa se hiyambazwa imbaraga za gisirikare. Ariko avuga ko kuva 2015 u Rwanda rwinangiye ndetse ntirwumva iby'u Burundi busaba. Avuga ko u Burundi bugiye gukora icyo bwemererwa n'amategeko, ndetse ngo u Rwanda ruzicuza rukaba rwabona igihombo cyo kuba baranze ibiganiro. Ibyo byose ni ibintu bigaragara, ariko ndagira ngo banyarwanda, banyarwandakazi, barundi, barundikazi mukurikiye iki kiganiro, ndagira ngo muze kutubwira muri commentaire uburyo mwumva iki kiganiro, ndetse n'uburyo namwe mubyumva mu mboni zanyu. Mubona perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi kimwe mu byo ahora atangaza harimo kugaba ibitero ku Rwanda, ndetse guhera 2022 ubona ko perezida Ndayishimiye yagiye atangaza mu bihe bigiye bitandukanye ko u Burundi buri kwitegura, ndetse bwamaze no gushyira ku murongo ibyo kugaba ibitero ku Rwanda. Ariko rwose banyarwanda, ikintu mukwiriye kuba mwamenya n'abarundi bumvireho rwose, leta y'u Burundi nyuma y'igitutu iri gushyirwaho rwose, mbona ko uyu munsi cyangwa se aka kanya muri uku kwezi kwa gatanu gushyira ukwezi kwa gatandatu, ubona ko leta y'Ububirigi iri gushyiramo imbaraga zose zishoboka. Bari kumubwira ati perezida neva rwose biri kugenda bite ko ibiganiro tugirana umunsi ku munsi kutwereka ko leta y'u Burundi ifite ubushobozi ndetse n'ubushake bwo kugaba ibitero ku Rwanda. Ni iyihe mpamvu iri gutuma u Burundi rwose bimariye imyaka yose, ndetse byagiye binagaragara ko perezida Ndayishimiye ahubwo aho kugaba igitero ku Rwanda, u Rwanda rumugabaho ibitero nk'uko abivuga, ndetse baramubwira bati ku Rwanda rukugabaho ibitero kudasubiza cyangwa se bimeze bite. Ariko perezida Ndayishimiye rwose akomeje kwikandagira, ndetse anatangaza ko
akiri kubitegura ndetse ngo u Rwanda rugomba guhura n'isanganya riteye ubwoba n'ibiza biteye ubwoba by'intambara y'u Burundi, ndetse avuga ko yamaze gutegura abasirikare, buri kimwe cyose cyamaze kujya ku murongo, ahubwo ngo ari kubahiriza inzira y'amategeko kugira ngo isaha azagaba ibitero ku Rwanda nta uzamuhagarika, nta n'uzamubuza, ndetse azakora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo u Rwanda rubone ko ibyo yavugaga byose yari kubitegura. Avuga ko byamaze kujya ku murongo nk'uko mbivuze, ahubwo ari gutegura inzira y'amategeko kugira ngo azarwane, azatangize intambara yemewe n'amategeko, ndetse avuga ko intambara y'u Burundi n'u Rwanda ishobora kuzaba intambara y'igihe kirekire. Ibyo byose bigatuma ariyo mpamvu abanza kubigendamo gake, kuko hari nka Perezida Yoweri Kaguta Museveni yamubwiye ko iyi ntambara y'u Burundi n'u Rwanda iramutse ibaye rwose ari intambara ishobora kuba imyaka n'iyindi, akava ku butegetsi intambara ikiriho, ndetse ngo bishobora kuzabyara ibibazo bikomeye cyane muri aka karere nyuma y'intambara iri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twongera kubona indi ntambara ikomeye iri kubera mu karere, yaba hagati y'u Rwanda ndetse n'u Burundi. Byose ibintu bikaba byakomeza kugenda biba bibi cyane. Ibyo byose ni ibintu bikomeje kugenda byibazwaho. Dore uyu mugabo muri ko mureba rwose ni umwe mu bagabo abakomeje gukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo leta y'u Burundi ibe yagaba ibitero ku Rwanda. Ni umwe mu bari kwenyegeza, mu bari gucana umuriro, ni umwe mu bari gushyira igitutu kuri Perezida Ndayishimiye kugira ngo agabe ibitero ku Rwanda, bamwizeza ubufasha. Ibi ni ibintu abantu bari kwibazaho mu buryo bwinshi. Bamwe bari kuza bagaragaza uburyo leta y'u Burundi rwose nireba nabi ishobora kuzabihomberamo, abandi bakerekana uburyo leta y'u Rwanda rwose ngo iri kwirengagiza imitego yatezwe n'ibindi bigiye bitandukanye. Ariko rwose mu mboni zanjye cyangwa se uko mbibona, mbona ko rwose ibintu byahinduye isura, kuko mu minsi ishize ntago uruhare rw'Ububirigi rwari ruragaragara, cyangwa se ntago uruhare rw'Ububirigi rwavuzweho, ariko rwose leta y'Ububirigi yamaze kubyinjiramo, iri gukora igishoboka cyose kugira ngo Perezida Ndayishimiye agabe ibitero ku Rwanda. Ibi ni ibintu abantu bari kwirengagiza, ariko mukwiriye kuba mwamenya. Ibyo byose mugerageze kubirebaho, ni ibintu mukwiriye kuba mwarebaho rwose mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, kuko abanyapolitiki hano mu karere buri wese ubona ko ari kurwana, ndetse ari no gukora igishoboka cyose kugira ngo inyungu ze bwite zishyirwe imbere. Ubona ko abenshi bari gushyira inyungu zabo bwite imbere rwose. Niyo mpamvu n'iki gitero ku Rwanda Uburundi bugomba kugaba ni igitero gishobora kuza gihubukiweho, ariko gishobora gusiga ingaruka zikomeye cyane mu karere ndetse no muri Afurika muri rusange. Ibyo byose ni ibintu bigaragara. Ubwo muraza kutubwira umwe uko mubyumva n'uburyo mubibona rwose, kugira ngo ibintu birusheho kugenda bimera neza cyane. Reka mfatiye umwanya nshimire buri wese waduhaye umwanya wo kumva ikiganiro. Uri uw'agaciro wowe wamaze kubakanda subscribe, nawe utarayikanda iki nicyo gihe ngwikande kugira ngo ibintu birusheho kugenda bimera neza cyane. Muraza kuduha ibitekerezo, uburyo mwumvisha ikiganiro, uburyo Perezida Ndayishimiye akomeje gushyirwaho igitutu na leta y'Ububirigi kugira ngo agabe ibitero ku Rwanda, uburyo u Rwanda narwo ruri kwirengagiza imitego rwatezwe. Rwose nabonye nk'ibitangazamakuru bikomeye cyane mu gihugu by'u Burundi bagaruka ku mwuka mubi hagati y'u Burundi ndetse n'u Rwanda, bagaragaza ko Perezida Paul Kagame ngo afite uruhare rwa 80% muri uyu mwuka mubi, ndetse Perezida Ndayishimiye akagira uruhare rwa 20%. Ni ibintu nabonye byavugishije abantu benshi, by'umwihariko Abanyarwanda ndetse n'Abarundi bakomeje guterana amagambo ku mbuga nkoranyambaga. Ibyo byose no kugenda tubihanga amaso tukareba uburyo bimeze, tukareba n'uburyo bigomba kugenda birangira. Reka mfate umwanya mbashimire. Imana ibarinde, ndabakunda cyane.